Hawu bathi size ngomsebenzi madoda wemadoda inombolo kuyonto yokudlala kusho ke lapha Prince KB uphethe ke lapha uSet 3 bathi hosh madoda ziphe emzuzu njengamanje eqopha lapha ukuthi eyisithupha ngaphambi kokuthi libumbane ehora lesithupha 6 minutes to 6 ata khona la emsakazweni wakho iTUT FM yo ultimate dance sagijima nami ke lana ku the drive episode mina ke lapha Sifiso kuhle ngwakamsimango Ngisho ngithi ngempela siyogijima ke lapha kuyoze kuyobumbana ihora lesithupha ngoba selisondele nje silokhu sibuza silokhu sigijima kancane kanti ke ngaphambi kwalokho ingoma engikuphe yona bekuyena ke lapha ingoma engikuphe yona Mikasa bethi ke bona mamela ingoma ke lapha engiyibonile yayo lapha iMikasa intsha lengoma lena kodwa ke isihleli lapha ku 860,832 wama views lapha ku YouTube bese ke ingoma enye engikuphe yona Solove emsebenzini Master KG umalume wabantwana DJ Tira ephetheke lapha nokwazi bethi bona Solova emsebenzini kanti ke khumbula ukuthi sisabuza ke kuwe lapha ekhaya ngifuna ukuthatha ama comment wokugcina bese siqhubeka for emzuzu njengamanje 6 minutes uthi kushaya lapha 6 o'clock insuku zingu26 lapha ku January ku 2021 sigijima kanjalo kuyona the drive episode khumbula ukuthi mina mangilibeka la lo hlelo izobe ikhona ke lapha live at 6 iphathela uyena ke lapha uKagiso Sidibeng the golden voice